Sot pranë përmendores së ngritur për 16 viktima të aksidentit tragjik në Lascars, sheshi nuk ishte i qetë. Ai gumëzhinte nga lotës, nga zemrimi dhe nga një dhimbje që nuk po gjen preje. Prindrit e atyre që humbën jetën i përkthejnë gërmat e emrave të gdhendur në gur, sikur po preknin fytyrën e fëmijëve që nuk u kthyen kurrë në shtëpi. Familjarët thonë se drejtësia për cilën luftuan për 6 vite me radhë u rrëshqet nga duart. Fajtorët, të dënuar me vendim të formës së prerë, ende nuk janë prapa grilave. Ata ecin të lirë, madje shihen duke festuar, teksa fëmijët e viktimave jetojnë çdo ditë me zhurmën e fundit të atij autobusit fatkeq. Sot sheshi i Gostivarit nuk ishte thjesht një vend kujtese. Ishte një vend klithmash, një vend ku dhimbja u bë thirrje për drejtësi. Dhe ajo thirrje nuk do të shuhet derisa çdo fajtor të mbajë përgjegjësinë e merituar. Familjarët e viktimave të rastit me autobusin e kompanisë Turmotur, e cila ndodhi në Lascars në vitin 2019, sot në sheshin e Gostivarit, aty ku edhe ndodhen plakat përkujtimore për viktimat, familjarët deklaruan se Këshilli Gjyqësor duhet që të kontrollojnë arsyetëshmërinë e zgjatjes për fillimin e vuajtjes së dënimit për 2 personat, për drejtorin apo pronarin e kompanisë Durmotus, Durmish Veluli. Sipas tyre, ata çdo ditë e shohin zotrin Veluli nëpër dasma, nëpër Gostivar, përderisa atyre, siç thonë ato, po ju digjet shpirti për shkak se kanë humbur më të dashurit dhe më të afërmit e tyre. Ata me ngulm dhe këngulje kërkuan që Këshilli Gjyqësor të rishqyrtojë vendimin për zgjatjen e fillimit të mbajtjes së dënimit të zotrit Velulit dhe të shqyrtojnë çdo masë dhe çdo vendim që e kanë dhënë. Sipas tyre, Veluli duhet të jetë prapa grilave. Не имаат започнато да издржуваат казната затвор. Не знаеме од кои причини. Она што го имаме неофицијално како информација е дека имаат понесено во неколку наврати барање за прекин на издржувањето на казната и во два од двете барања што биле понесени биле одбиени, а потоа со третото некако се сменила здравствената состојба на дел од осудените и им било уважено прекинот на издржувањето на казната. И точно е тоа дека и постои законска основа за прекин на издржување на казната, но со точно определени услови. Адвокатот кажа дека може би се болни, може би се болни. Јас сега кога доаѓав тука, еве сега на ова што закажано што треба да во 11 часот пресконференција, јас го видов Durmish Veluli со колата вози тука кај улица Буливар Браќа Џиновски. Пред известно време прво винетиот е на свадба во кафеано. Како може тоа така? 6 години Голгота, 200 судења имаше во Скопје. Судска пресуда званична беше донесена од властта пред 6 месеци. И убиците на 16 луѓе требаше да бидат во затвор. За жал правдата ќе ги стигнет. Нема да им го ставиме ние што сме родителите на настраданите и на тие што се поведените да се шетаат тие по Гоштивар, да одат по свадби, а ние да умираме, секој ден умираме. Јас себе добив карцином, добив од таквите стресови, таквите што го изгуби мој син. 25 години не беше ни крив ни должен ништо што го загуби животот и останатите 15. Ниска доверба во судството. Значи, човечкиот живот нема цена. Да се разбереме. Ниту пак постои компензација на човечкиот живот, ниту пак за телесните повреди и трауми на семејството. Меѓутоа, она што очекувавме е направена судска постапка, кај што виновниците ќе бидат осудени и пресудата ќе биде спроведена во законски рокови. Тоа на нашата иницијатива, а со оглед на сите изнесени факти, докази на преку 150 судски рочишта. Меѓутоа, уште еднаш за жал се покажа дека компрометиран е системот, кој за жал систем се претвори во олицетворение на корупција, алчност, неморал и неслушност.